Laglagi po niyo kakabsat, aday titalo a connection ken commitment nga kayat ni Apo Diyos kada tayo. There are 3 connections and commitment that God wants from us. 1, relationship. 2, discipleship. And number 3, partnership. Okay? Write it down. Relationship, discipleship, partnership. Deta ititalo nga kayat ti Apo ken rason ti Apo no apay nga si bibiyag tayo pay ita. Kinamanta kaabay mo no si bibiyag pay? Okay. No si bibiyag ta kaabay mo, detoy titalo nga kayat iti Apo ken ka ken kuanan. Number 1, relationship. Amuyo, amin tayo, adda nakaikonekan tayo nga relasyon. Ngam, ti Apo, kayat na nga madaan ti relasyon ti tao ken kuanan. Napugsat, gaputi, basol. Kat babaan kini Apo Jesucristo, maisilpo dahi nga napugsat nga relasyon. Nalawag ti kunan na ti 2 Peter chapter 3 verse 9. It says, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward." Amoy, deta long-suffering. Urayan ti Apo, iti tao, ngagsubli ken kuana. Nakita yo? Ket amin nga tao, nagiti karuba tayo, gagayem tayo, kakadwa tayo ti trabaho, urayan ti Apo, ngagsubli ken kuana. Amuyo, everyday, ti framework ti panunot ti aming trabaho, kwarta, kasapulan, problema, kakabsat, aglabas di kita. Ikang runaan nga kasapulan ti tao, haanlaan nga ti agpaiken kuana temporal, no di ket jay pan nakairelasyon na ken Apo Diyos. Oh, importante di jay nga maawatan nyo kakabsat. Tapnon ti kasta, datay nga Kristiyano, let us not only be concerned about surviving or about succeeding. Let us be concerned about God's will nga ti tao madaan ti relasyon. Kat ti Apo na anos nga gururay, long suffering to usward. Apay nga ta nga di pay natay di kita karubam, di kita kabagyam, gagayem mo, kaduam ti trabaho, amum no apay. God is giving them a chance. Ibaga man ta kaabay mo, God is giving them a chance. Don't be selfish. Nga jay labagim ti panunutem. Di ba kakabsat? Moyo, pampanunutek no kagat kasla nagrigat nga encourage dagiti Kristiyano nga soul winning. Kasi pati datayo kakabsat, maisurutan no anyat pakakumikuman dagiti na ilubungan nga tao. Kas jay taymutan. Awan man la kadatayon kakabsat. Jay na Diyosan nga panunot that God is waiting for people to come to Him. That's why ti umuna nga kayat ti Apo kadagiti amin nga tao, regardless of your race, Pilipino ka man, Australiano ka man, Canadian, American, Chinese ka man, all men, God wants to have relationship with men. That's number 1. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ni Apo na ayat nga mang trabaho ka dagiti tao. Ni Apo na ayat nga mang bless ka dagiti tao. Ngem ti kang runaan nga tarigagay ti Dios iti tao, relasyon. Without that relationship,
men is living in vain. Awan serbiti biyag ti tao, no awan relasyon na kan Apo Diyos. Without that relationship, men will perish forever in hell. Oh. Sumagsagupsup kada kayo ti ibagbagak, wano lumablabas lang. Pangaasiyo ka di, tahan lang di kita trabaho, parikot, problema. Ipampanunutun tayo, deto'y kumakakabsat. God wants to have relationship. Amen? See, today people are going to social media, cellphone. Awan tao nga awan cellphone na pati ubing. You know what? People should go to God. Today, you can have 4,000 friends on Facebook and still be lonely. You can have 10 million followers on Facebook and yet feel vain. Hanak kompleto ti biyag. So hanga ti sungbat kat connection ti social media. Haan nga 4,000 friends ti sungbat. Haan nga 10 million followers ti sungbat. Haan laeng nga ragragsak iti sungbat. Ti sungbat personal nga relasyon kini Apo Diyos. Keep that in mind. Oh, deta ti kapapatgan iti tao kakabsat. Awan na patpatigngem detan. Deta relasyon kini Apo Diyos. Amen ba? Okay, number 2. Hanlaeng nga relasyon ti kayat ti Apo kadatay nga tao. No diket may ikadwa, discipleship. Malaksid nga maikonekta iti relasyon ken kuana. Kayat na nga datayo, sumurot ken kuana. Sumurot, agsursuro. The word disciple means a learner. Sino kada kay tinapadasan nat nag-OJT? Anat ubram no ag-OJT ka? OJT. If you're an OJT, on the job training, you are training to learn the job. You are not inside a classroom to listen about the job. You are there to learn how to do the job. Therefore, discipleship is something that you have to learn to do. So listen, no inawat mo ni Apo Jesus, kat ada relasyon mo kini Apo Diyos. Now, God wants you according to your own choice and decision. Awan mang pilpilit kan ka. Awan. Ngam si ka mismo ti dapat nga agrespond iti awis ni Apo. Nga na, mangsursuro dagiti kayat ti Apo nga masursurom ken kuana. You are on the job training. What are these things nga kayat ti Apo nga masursuro tayo? These are the basic, fundamental, and important biblical law. Digiti banag. For example, God wants you to learn how to pray. Baka ado kada kayo, 5 years kayo, hindi kayo pa amot mangidaulot kararag. Madimot na nakakabsat. Anak kinkinwam iti pa nag-OJ team iti Apo ta 5 years kan kat di ka pa'y amot mangidaulo ti kararag. Dapat, amin tayo nga members ti HBBC. Amu tayo ti hanlag kararag. Amu tayo pa'y ti mangidaulo iti kararag. So you don't only learn how to pray, you learn how to lead a prayer. Sino kada kayo? Because you learned how to pray, da kayo ti agida daulo ti kararag ijay eskwela, uno jay pagtrabakwan. Sino kada kayo? Ti agida daulo ti kararag. Itayag naman ti imana. Very good. That is part of discipleship. What else do you need to learn? You need to learn how to come to church. Kaputa, ado dagiti hanapay nakasursuro ti umay makigimong.
umay maki-prayer meeting. Because that thing is called priority. So, on and on, OJT, you are on an OJT with God. Hello? That's what you call discipleship. The Bible says in Luke chapter 9 verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. And what? The relationship is come and see. Na-encounter mo ti Apo. Discipleship is come and follow. Are you in that level right now? At daka ka din kadeta level. Amo ko na nga, nabayagan. So ano, tinasursuro mon. Okay? Come and follow. Amen? Okay, number 3. Not only discipleship, but the third nga kaya ti Apo kada tayo is what? Partnership. Agasam ta from an OJT to a business partner. Paunay ka detan nga kabsat. Dati OJT ka lang. Tatan, business partner ka na. Hello? Oh, sino kada kayo iti business partner? Partner kay ti may nga business. Itayag naman ti ima na. Oh, ni Conrad, i-pray over na ti baro nga business dati. Ano ti business yon? Construction, supplies. Jay Lawag. Oh, kasam deta, he is a partner of a business. Oh, God is calling us from relationship to discipleship. Now, God says, I want you to be my partner. Praise God for that. Kat kakabsat itang arabi ibilang mo kumati sarilim nga partner na ka ti Apo. It's not just you making God your partner. God is making you His partner. Kasi kastoy, no kunam, ni Apo Diyos ti partner ko, kaya't nangasawan, it's your agenda. Ngam no kuna ni Apo Diyos, sikat partner ko kunana, it's God's agenda. Ti problema tayo, we only want to make God our partner. We don't want to be a partner to God. Kaya taiso na nga, Lord, tulungan mo kami sa negosyo namin, partner ka namin. Lord, tulungan mo ako sa pag-aaral ko, partner kita. Lord, tulungan mo ako sa aking pag-aaral, sa aking trabaho, partner kita. Pero pag sinabi ng Diyos, pwede bang partner kita? Right, Panginoon, anong gagawin natin? Marami tayong gagawin. Sorry, Lord, sa iba na lang, busy ako eh. Do you realize, we only want to make God partner? We don't want to be His partner. Hello. By the way, you have no right to refuse. You have no right to refuse. Inikan nakat free will. Ngam ti kayat nga asawan, nuut-utuban tayo, awang karbengan tayo nga agsaan iti Apo. So all of us, kaya ti Apo, nga si ka mismo iti agrespond, yes Lord, I am willing to be your partner. Noan niya ti mission mo, noan niya iti agendam Apo, I will be your partner. Oh, dapat ganun tayo mga kapatid. Bagaman kaabay mo, be a partner of God. Don't just make God your partner in your life. Let your life be a partner to God. Anyaman ti kayat nga aramidan, makipartner ka keng kuanay. Surutem, that's what it means. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 is the verse. It says, for we are laborers together with, ye are God's husbandry. So, trabaho ti Diyos. Ulitin tayo man. Sino kada kayo? You have engaged yourself ijay trabaho ti Diyos.
Hantay ko maagim-imot nga tila kaya tayo kat ti Diyos ti maki-engage di trabaho tayo. Nga ni Apo Diyos lang ti ag-engage, iti pa nagbasa tayo. Dapat na tayo, i-engage tayo mo ti biyag tayo, ijay trabaho di Apo. What is the work of God? 1 Corinthians 15, verse number 58. Una na di, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Nalawag mo't lang? Very clear? Oh. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Kita nyo man? For as much as you know that your labor is not in vain, kagpintas detan, hanna kanu sayang, iti pa nag-engage mo, iti trabaho ni Apo. So the invitation of God tonight is not only relationship, it's not only OJT of discipleship, but partnership. Sapay ko mata ko nam ita, Lord, I am willing to be your partner. Will you be willing to be God's partner? Mahina yung amen nyo. Will you be willing to be God's partner? Amen. Dapat amin tayo. Amen? Okay. Tatangarod ka kapsat. Anya ti trabaho nga ubraan tayo. Matthew 28, 19, 20. May ikabesa tayo pa ideta na yan. Sino kada kayo ti makaikabesan? Very good. Kuna na di Matthew 28, kuna ni Apo Jesus, go ye. Dagayang papanantayo. Papanantayo. Intayo agisuro. Agisuro. You are called to teach. Amen. Bagaman takaabay mo, oh, you are my co-teacher. You are my co-teacher. We are to go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Ano tayo pulos nga panawan di partner tayo, even unto the end of the world. Amen. Uri adot pumanawan kakabsat, basta itultuloy tayo di trabaho na tayo panawan ti Apo. Amen. Okay, tata, kaputa prayer meeting, kati set up tayo, prayer meeting. Kaya't kuman nga agsao may panggap iti prayer, ti maysa nga partner ti Apo. So when you, as partners, as partners of God, iti trabaho na kakabsat, deto'y kumangarod iti kararag tayo. Ano di gito'y dapat nga tarigagayan kan ikararag tayo? Number 1, more souls to be won to Christ. Ti trabaho ti Apo ket maipapan ti panaka isalakan dagiti adu akar kararwa. More souls to be won to Christ. Kararag tayo nga adu nga tattao kakabsat. Iti masurutan da kuma dayta dalan nga agturong ti Diyos nga ni Apo Jesucristo. Di kay maasyan ti tattao kakabsat. Amom, dapat ti marik natin kadagiti tattao ket asi. Kasi aging gangahan na isalakan. Kakaasin to numapan impyerno kakabsat. Are you with me? Oh, there are many people every day that we encounter and meet. These are souls. Let us pray that many souls will be won to Christ. Ti umuna kakabsat ngay kararag tayo, national evangelism. Well, deta ti dapat ikararag tayo nga maragpat deti church tayo mat. May sakuma ti church tayo ti HBBC nga maragpat na by the grace of God iti national evangelism. Romans chapter 10 verse 1. Kuna ni Apostol Pablo, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved.
hangko ammo, no adda lugar ta puso yo, dayta kakabsat nga dadagsen. Your participation is preceded by your compassion. Uray at the activity tayo ti soul winning. Uray at the programa tayo ti evangelism kan discipleship. Aging nga si ka mismo iti pusom. Patsyem nga may saka nga kayat ti apo nga makipaset kakabsat. Hamon tupulos maikumbidar ti sarilim. Kada ito'y trabaho iti panag-evangelize. You will only be a spectator and never be a soul winner. Amuyo mo't siguro trick nanan, detay meeting, nga uray kasanot laing diag sasao, hamo marik na nga parte ka di ibagbaganan. And sometimes, kasta ti adu, nga miyembro kadagiti churches, mano nga soul winning revival, mano nga preaching ti pastor ti soul winning, but it seems they don't feel. Kaslatay lang daytay message kakabsat nga puro sin. Ngamhan tayo marik na nga parte tayo ijay group chat nga agrespond. Puro sin. Anakastat da duma kada kayo? Ni uray na minsan, nag-announce ti pastor, ni uray na minsan, di kay man la nag-respond di announcement ni pastor. Anat pa nagkunam ti bagim? Hang kaparte? Out of the Colombo ka? Di kay, pagkapsat, na-realize nyo yan? Namin ano nga ag-announce no kwa ti pastor? Di tayan ta group chat? Puro sin ka lang? What do you mean? You're not a part of the church? Agda ka di group chat. If you're no longer considering yourself a member, leave. Leave the group chat. If you don't think you are a part of that group chat anymore, leave the group chat. Because as long as you are there, you are a part. So hanga dapat, sin ka lang. Ag-respond ka. Ala, di kita siguro adults, di mo ngamin amo, pastor. Kasano ka di? I-like mo ah. Di kita dumag til-til, da mapimpindod da, laugh ka da. Ano pa, di kita mapimpindod, yun ka nga simbolan. Don't you realize, I mean, listen to me, I'm talking to everybody heart to heart. Kasi, I don't want to preach nga kaslang, im-preach ko lang dito, ikat naglabas lang a preaching. Dapat ada pagkiriingan tapusom dito nga mensahe kakabsan. This message should impact your life. At dapat impact na king ka, nga agawid ka, nga the commitment mo ti Apo. Hanga detay meeting. Kuna naket, kasla kuma barangay, amom no dete kasla hang mo unay, hang ka unay involved de barangay. Inka maki-meeting, observer ka, hang ka nga part. Listen, if you are a child of God, especially no member ka to HBBC, don't just be an observer. Amen po ba? Let us be a partner of God in the ministry. National evangelism. So ulitak din bagak. Kung na Usar Pablo, my heart's desire is for Israel is that they might be saved. Well, as a church, as pastor, ti panang basak kadeta nga verse, dapat mo't nga rod ti kararag ken pusok, nga kas pastor iti deti nga church. Kat mailid ko iti ministry na tayo amin, that we could do a national evangelism. Oh, iso nga makita yung kakabsat, no, dagpakada kanyak, pastor, nagagbasat Manila, kunak no kwagat, willing kamot lang ag-Bible study jay. Pastor, nagagbasa ijay Mindanao, willing ka nga mangrugit HBBC ijay. National evangelism. Da kayo nga agpakpakada, nga dumawdawat ti blessing kanyak nga senior pastor yo, tapno mapangkay ti sabali nga lugar, please realize this. I am not just giving a blessing to you. My prayer nga ti Apo makipartner ken ka. Ti prayer ko makipartner ka met ken kuana kaday jay lugar nga papanam.
That's national evangelism. Not only national evangelism, ngam nakita ta itay, kakabsat, ijay ko na all nations. It says, all nations. Ikabil mo man di Acts 1:8. Acts 1:8. The Bible says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. That is global evangelism. Global evangelism. You see, may mga pastor na sabi sa akin, Pastor ko na, I will not be surprised if one day may HBBC na sa bawat bansa. Kung na kanyak. At makita dagakabsat. Oh, agbuibuya ni Darwin. Darwin, nag-comment ka man nagbuibuya ka, di Taiwan. Iso nga nakairugi active Bible study di Taipei di last week. Kat hangko pinanawan nga kas jaylatan kakabsat. Kunak ken Darwin, mga ramit kati group chat Darwin, taagi posak whenever I can, mangikabilak dagiti devotional ita group chat. Tapno masanay dagita kakaduam, nga agbasa ken agadal ti Bible every day, whenever I can. You see? Kararag yun ni Kathleen, kabsat ni Pastor Dennis, taga J. Miauli. Isut lugar dagiti adu nga pusa, Miauli. Di Taiwan. Oh. Kat, di ko mga rabi, ngag Bible study kami, di kiti kakadwana, napanda kanumot na ki-birthday. So hanggang natuloy. Kat amukla ko mga asidagta, adayo kakabsat actually, ngam nagpintas ti Taiwan, kasi ada high-speed rail transit da, nagpaspas, agasam ta, manipod Taipei, aging gana, jay kausyong. Ti distance na katkas lalawag, tumawini. Amoy na tumawini. Isabela, 6-7 hours deta, nagbiyahe ka, idjay kakabsat, 1 hour 20 minutes lang. Bullet train, nagpaspas. You don't need to go to Japan no awan visa. Ingkalat Taiwanan, kasla Japan ka naman lang. Gasam deta, paspas. Kat ijay from Taipei, aging ka jay Miauli, mga 35 minutes lang. Oh, mabaling around tripon. Gasan nyo deta kakabsat? Into all the world. All nations global. Amen. So nga tinagan dito church tayong kat HBBC. International. At danto pa HBBC kakabsat, jay Venus, kada Mars, kada... That's what you call universal evangelism. Sumdeda. Hintay siya rin, kita alien ijaya na. Oh. More souls. That prayer mo no once nga, naging partner ka kan apon, kakabsat, more souls. Kasla ti arig na, no kuma-partner kay ti business, tila ta, pagsarsaritaan nyo nga dwa, more customer. More customer. More customer. Di ba? Sino nga tapay ti paka-konekan tayo? Ha? Hindi agawis ti customer. Datayo mat kaputat na ki-partner tayon kiniapo Diyos ti trabaho na sino nga tat mawin tayo pa. Yan na nga tapay nga lugar ti mabalin nga pagiplantan tayo ti outreach Bible study. Not only national evangelism, global evangelism, but letter C, more open doors. Kunana di Colossians 4 verses 2 to 4. Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Verse 3. Withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. More open doors. Listen, your workplaces are mission field. No kunam, God, I am now your partner. Amom tiket nga sa wuntong bigat, to nagsubli kay di trabaho yo,
Deta nga trabaho yon, agbalin nga mission field. It's not just a workplace anymore that you go to work in that place. It's now a mission field. Kati prayer ko kastat mariknayo nga perspective. Haang nga dete, amuyo no apeng adot Kristiyano nga dete, kaslaawang gaganay gayan na. Kasi mabambanog kay ta trabaho eh. Workplace. Dapat mission field deta pagubraan nyo. Oh, not only that, our schools are mission field. Nakay nga estudyante, once nga kunam, Lord, I am now your partner. You know what that means? Your school is not just a school place to learn anymore. It's now a mission field. Deta classroom yo, mission field. Sika, missionary. Amen, kakabsat? Oh, ano tawag di eskwela yo? Mission field. Ano tawag di pagubraan yo? Oh, hala detan. Our communities are mission field. So ano mapanak ta munisipyo? Mission field kunak no kwa di munisipyo. God praise God, idi Lunes, nagpritsak manen ijay pasukin. It's really a mission field. Talagang the mission tayo kakabsat nga mangikasaba. Ti sao ti apo kadagiti tao. Amoyo ti message ko, ijay pasukin, idi Lunes, nagpintas, kunak, how to change a bad culture in the workplace. Because sabi ko, culture is more powerful than vision. Uray na pintas ti vision mo, numadit kulturam, haan mo maragpat deta vision mo. You need to change your culture. Kunakadakwada, I had the privilege of visiting 14 countries for the past 12 years. Whenever you visit a country, you can sense the reason why a country is thriving, and you can also sense the reason why a country is not thriving. It's in the culture. Masabat mo lang yan ta airport, mariknam ti culture, deta country no, da disiplina na uno awan. Mariknam no napintas ti panagmaintenar that airport uno saan. Mariknam no details, no isuda kat into details ka, digiti direction. Hanga dito ay nakarigrigat sa pulom no, yan na nga tat pag-claim ti baggage dito. Makitam latta kakabsat, ti kultura ti maysa nga country, no apay nga dumurduras. O, kat kunak met, dito'y met munisipyo, at damadi nga kultura nga masapo la mabalbaliwan dito'y. O, kulto, hala nga kultura, kulto pa'y. Number 1 nga kultura nga dapat mabalbaliwan dito'y, anak, gossip. Unay ka detan. Ha? Tinirak, agakabsat, may panggap ti chismis. Ha? Haan nga deta, break time, tag chichismis ti ubrayo. Oh. Number 2, nga bad culture nga dapat mabalbaliwan, lack of honor and respect. Awang panagraem. Agasam ta, ni Mayor, labas-labasan nyo. Di kay manlako na, good morning, Mayor. Respect is professionalism. So nga kunak mananda, kay nga younger generation, hanyo labas-labasan ta, pastor. No lumabas kayo, lumabas at pastor. Good morning, pastor. Amom dagiti older generation na talagang naipadara kada kayo ti respect, right? Ti younger generation ang katawanan na da. Kasarsaritam kat naka-cellphone, sumungsungbat nga naka-cellphone. Bad culture. Oh. Kasam deta. Anapay ti bad culture ko na, tardiness, late nga mapan opisina. Oh. Permia, kakabsat, nakamaymayat. Kat binasak amin na verse, di kita verse na Bible nga maipanggap ka, di gijay. Mission field. Oh. Amen?
Agad, whether I receive a love gift or not, that's not the thing. It's my duty to go and preach the gospel and preach the word of God. Nga magyaman ta, generous mo ni Mayor, inikanak mo ti love gift. Oh, praise God. And I don't go there because of the love gift. Even without it, I go to preach the word of God. You see? Mission field. So nga nung mapang eskwela tong bigat, anak ko nam ijayin ta sangot ti eskwela yo. Mission field. Kasi no ka dapat ipagkitkitam. Aya, no sumrek kanto yung classroom yon. Hang two cherry. Kunana, two cherry ak idigal. Sino ka dakit two cherry idig basa BNC? One everlasting. Kunana ya. Two cherry. Haan. Mission field. Kunana jayan. Amen? Kasta kakabsat. You see? Kunana ni Alan Barnhart, CEO ti Barnhart Crane and Rigging. Our business is our mission field. I believe God has given us success not to keep it for ourselves, but to use it as a platform for sharing the gospel and advancing His kingdom. Kaya mga kapatid, once nga nagbalin tayon, kaputa da tayong partner ko na tayo, Lord, consider me your partner. Ikararag mong arudan, more souls. And what is the word? Wherever I go is a mission field. Amen? Sapay ko mga rutag, balinte aming nga soul winner ang kakabsat. Amen? Number 2, tuloy tayo tumaminsanan, kakabsat. Alas 8 manang. Ayan. Okay. Next time manan. Aman nalpas na message tayo na yan. Okay? Katne, ipakita ka da kayo, digiti picture before I close. Mission field. Just to encourage you. Idi Lunes, 63 ti attendance media, MMSU, CTE Dormitory. Ayan o. Mission field. Nagpintas di message ko kadakwada, the 3 choices of life. Talo nga choices nga masapol nga aramidem ti biag. Ayan o. Mission field. Anapay, praise God, ni John Mark, Amak. Nag-Bible study di Northwestern, mission field. Lasam? Sikat na gilibre, no kanya-kanya. Sikat? Pambihiro, kita nyo yan. Pero alam nyo, no once nga araramidem deta, makitam tut pa ng provide ti Apo. Kasi kunam, Lord, provide mo ti pagpamerienda. So nga, da kayo, pure kumamot, tumulong kayo mo tagpamerienda. Amen. Tumbigat ti Rabi, agpamerienda kami i engineering. Baka kahit yung sponsoran, 30 pesos lat mesa a tao. Nasa nyo deta? Mesa nga manok, kan mesa nga tapkal ti inapoy. See? Next, idirabi. Sakbay dede, kwa tayo, practice tayo. Napanak pala nag-Bible study. Jay Dunkin Donut. Isun kakabsat, iti baro. Nga nayon ti church tayo jalawag. Dunkin Donut. Ayan o. With 24, sinot nagawis dita. Digito estudyante tayo. Kasan nyo? Mission field. Maladingitan ni Nico at awang aming klase. Daka isong naawis, digiti classmate na, awanda. Ngam ni Gian, classmate na. Di dati nga classmate ni Patpat. Apa namong Patpat? Nagagat nga agawis. Mission field. Anapay? Di Claveria. Digiti young people tayo agbasbasa ta. Di pagbasbasaan tan? Trade. Sisat. 23 tinapan nangal daw di kapilya. Lasin nyo deta. Anata sindada. Hotdog kan itlog. Ano ba yan? Hotdog kan itlog ba yan? Ay pansit kanton. Di ba mga kapatid? Kan hotdog. Gasin nyo deta kakabsat. Tapos tay bigat. Kita nyo tay bigat. Jay may isang member tayo nga young people ni Glenn Giron. Agbasbasa di high school, ijay payaw,
National High School iti Payaw. Dito na kinadwa ni Melty. Ijay mismo nga eskwela da. Amoy di last week. Kaputa ni Glenn, kayat na nga masyaran di giti ka classmate na. Kinadwa ni Melty na panda kinasaritan principal. Numabalin dati ag Bible study. Kadagiti estudyante nga vacant iti time. Amoy ko na kan di principal, deta man ti kayat ko kunana ka no. So nga nang isurat ak ti letter, pinirmak, in-submit da. Every week nga mapandag Bible study di Payaw. So katak to tapletem Melty. Apa na ni Melty? Kita man data ni Melty. Melty. Dito ti Melty nga solid kakabsat, hanga melt. So katak to di pinagpletem kan pinagberiendam. Mano, 5,000? Nangina una yagayam. Mission field, more souls, open door. Amen, kakabsat. So ikararag tayo nga adupay ti malukatan. Nga opportunity ti evangelism. Nga ni umay iti apon. Amen? Tunubigat, mangrugimat kakabsat, ita Data Center College of Lawag. Pangaldaw. Pangaldaw mat. Sino ti agwa tong bigat ti data? Data? Ni Jaire. Ni Jaire. Graduate ta data. Data na. Talaga ba natam? Open door, kakabsat. Amuyo, nga ni marpekanan ti harvest. Nagadut tao, nga kayat nat paisalakan, awan lat mang-share kan mang-share kadakwada. Sa totoo lang, among di kita classmates mo, urayin dala nga awisem ida. But you are too occupied with self. You only want God to partner with you. Why don't you also partner with God?